nguhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe. Iki nicyo gihe ngo tuzabane kwera ku mukino wa mbere kugera ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'isi cya 2026. Igikombe cy'isi cya 2026 nicyo tugiye kuganiraho, nicyo tugiye gutangira nkuko kiri gutangira mu masaha ari imbere. Uyu muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo amagroup stage apanze ndetse n'ikipe zabwa amahirwe kurusha izindi zose. Reka turebe. Reka turebe ugendeye kuri aya matsinda 12, turebe itsinda rigoye, turebe amakipe azatambuka mu buryo buyoroheye, ndetse turebe n'amakipe bishobora kuzagorana ku buryo bashobora no gusigara kandi ari ibihanye kandi. Reka duhere ku itsinda A. Itsinda A dufitemo amakipe ane, dufitemo Mexique ariyo izaba yakiriye irushanwa muri icyo gihugu, tukagiramo Afurika y'Epfo, tukagiramo Korea y'Epfo, ndetse tukagiramo na Czech Republic. Nkuko iri tsinda ribigaragaza, ni itsinda risa nkaho ridakanganye cyane cyangwa se ritarimo amakipe y'ibihugu, ariko hano ndabona ko ikipe nka Mexique yo hano kuva mu itsinda ni ibintu byoroshye cyane, kuko ntago mbona Mexique, ntago mbona Korea yitambitse Mexique, ntago mbona Afurika y'Epfo yitambitse Mexique. Hano ikipe ya mbere ndi guha amahirwe yo kuzamuka byihuse ni Mexique. Ikipe ya kabiri ndi guha amahirwe ni South Africa. South Africa ni ikipe ikomeye nubwo ikora guturuka muri Afurika, ariko iyi kipe ndaye amahirwe yo kuzazamuka. Muri groupe A ngiye ndatanga amahirwe ku makipe abiri, Mexico na South Africa. Reka dukomeze muri groupe B. Muri groupe B harimo Canada, Ubusuwisi, Qatar na Bosnia. Iyi groupe yo ni groupe yoroshye itazigera igorana cyane nkuko twabibonye kuri groupe ya mbere. Iyi groupe Canada n'Ubusuwisi bizazamuka nta ngorane nyinshi zihuye nabwo, kuko Qatar nta rwego rufatika ifite na Bosnia nta rwego ishobora kutwereka ku buryo ishobora kuzamuka ikaca kuri Canada n'Ubusuwisi. Groupe B ndabona Canada n'Ubusuwisi kabisa nta kibazo bizatambuka, nta kibazo bifite. Reka turebe kuri groupe C. Groupe C Brazil, Maroc, Scotland na Haiti. Iyi nayo ni groupe isa nkaho irimo akantu gakomeye, kuko nkuko ubibona harimo Brazil, harimo Maroc, harimo Scotland, harimo na Haiti. Brazil ni ikipe ikomeye yo birumvikana, Maroc nayo ni ikipe ikomeye, na Scotland nayo ni ikipe idapfa koroha gutyo gusa. Ikipe mbonamo yoroshyemo ni Haiti. Haiti yo izatanga umwanya hakiri kare, nta nubwo nzi niba izanatsinda n'umukino n'umwe. Gusa icyo mbona cyo hano ndaha amahirwe y'amakipe abiri, ndaha amahirwe Brazil na Maroc. Groupe D harimo Amerika, Australia, Paraguay na Turkiya. Iri naryo ni itsinda rikomeye ririmo amakipe asa nkaho anganya ubushobozi, nta makipe yose adakaze cyane, ariko amakipe ashobora kugutungura akagukorera buri kimwe. Ndabona ko Amerika izaba yakiriye, Australia nayo izaba iri aho hafi na Paraguay ndetse na Turkiya. Hano ndaha amahirwe amakipe abiri, ndaha amahirwe Turkiya ndetse nka n'amahirwe Amerika izaba yakiriye irushanwa. Kuri groupe A turi kubonamo Abadage, tukabonamo Ecuador, tukabonamo Cote d'Ivoire na Curacao. Iri tsinda naryo ntabwo rikomeye cyane, ariko rizaba ririmo akantu k'akagufu, ariko biragaragara ko Abadage bazatambuka bemye ndetse na Cote d'Ivoire. Groupe F harimo Ubuholandi, Ubuyapani, Tunisia na Sweden. Iri tsinda ryo rirakomeye cyane kuko ririmo amakipe akomeye cyane, nkuko mubibona Abaholandi ntabwo boroshye. Tunisia nayo ni ikipe yatweretse ko izakora ibikomeye, nubwo ari yo muri Afurika, ariko nayo ni ikipe yatwijeje ibintu bikomeye. Hano turabona ko kabisa uko bizagenda kose Netherlands na Sweden zizakomeza, nta kindi kintu kizitangiye kabisa. Reka dukomeze kuri groupe G. Groupe G turabonamo Ububiligi, turabonamo Iran, turabonamo Egypt na New Zealand. Iyi groupe ni groupe yoroheye Ababiligi bazatambuka bemye, ndetse na Egypt nta yandi makipe hano mbona ashobora guca kuri aya makipe abiri ngo zana. Kuri groupe H turabonamo Espagne, tubonemo Uruguay, tubonemo Saudi Arabia ndetse na Cape Verde. Iri tsinda ni itsinda ryoroheye amakipe abiri yo hejuru abanza, harimo Espagne ndetse na Uruguay. Ni itsinda ritazigera rivunana cyane nkuko bigaragara. Hano Espagne izazamuka ifite amanota ari hejuru y'9. Uruguay nayo izikurikiye, ntabwo mbona Saudi Arabia cyangwa se Cape Verde ziza gukora ikinyuranye. Reka turebe kuri groupe H. Groupe H harimo Ubufaransa, Senegal, Norway, Norvège ndetse na Iraq. Iri tsinda rirakomeye, ni itsinda
ishobora kuzagorana. Ntabwo wahita uvuga ngo aya makipe niyo amahirwe gusa. Ikipe wenda itashobora kuzazamuka muri iyi tsinda ni Iraq, ariko Ubufaransa bushobora kuba bwakwikarifiya bufite ubushobozi kuko na buri na favori. Senegal nayo yagaragaje ko ari ikipe ikomeye, nayo ishobora kwikarifiya. Na Norvège nayo ni ikipe ikomeye, ni ikipe irimo Haaland, ni ikipe irimo abantu bagiye bakomeye bakina ku mugabane w'Iburayi. Sinibaza ko iri tsinda rizaba ryoshye. Iri tsinda ndi kubona ryo rizaba rikomeye kurusha andi matsinda yose ari muri iki gikombe cy'isi. Reka dukomeze n'indi tsinda. Itsinda groupe G harimo groupe G harimo Argentine, Australia, Algeria na Jordan. Iri tsinda naryo rirakomeye kuko Argentine niyo ifite igikombe cy'isi giheruka cya 2022. Australia nayo biraho hafi. Algeria nayo ni ikipe ikomeye muri Afurika turayizi, gusa Jordan yo siniteze ko hari ikintu kimwe izerekana muri iki gikombe cy'isi. Hano muri groupe na amahirwe Argentine ndetse na Algeria. Groupe K harimo Portugal, Colombia, Uzbekistan na DR Congo. Iyi ni groupe nayo yoroshye ariko itanoroshye cyane, gusa icyo mbona cyo Portugal zaca yihuta ndetse na Colombia. Groupe ya nyuma ariyo R irimo England, Croatia, Panama na Ghana. Hano biragaragara neza ko Abongereza ndetse n'Abanya-Croatia kwa Modric hano bazatambuka neza bameze neza.